Evo me sa kanala Hrvatski Xbox i danas tu sam malo na Clash Royale. Evo ga, danas je Epic Sunday kao što znate i sretan Božić svima koji ga slave. I evo ga, sad ćete vidjeti što mi danas imamo za otvaranje. Da vidite. Evo ga, Epic chest. Pa krenemo mi od chesta gore, free chesta, ajmo. Gold. Znači, Monster i Giant, a ništa dobro. Ne bi... Idemo na Epic česte. Danas Epic su stavili. Evo. 2, 1. Joj. Evo ga Witch na level 2. Super. Super. Pozdrav